Karbi Anglong District Administration Pen 144C RPC Kapangdak. Dhorom nala aroy amang aron re pen hem ke ciki matum lang roy kepet ajok difurong sepi along batai lang kanglum. Hampang asong inquiry pli pen adun tu Karbi Anglong kangkir ing samjin. Kardom Nili Karbi birta thanbang samissionaries rahangpi non arjukta birtang don pen jakong nipai troksi arni pen Karbi Anglong ahawar angkang along Karbi Anglong District Administration ahin pen under section 144C RPC Kapangdak. Karbi Anglong District Administration ahin pen jakong nipai troksi arni pen Karbi Anglong ahawar angkang monsam ke patir jiapan under section 144C RPC Pangdak Pontang lo. Motorcycle, scooters bahini che thaplong le, aron re pen tangka room thaplong le, make a padopon along DCSI pen hukum and epin pen asegete mate mic and long le. Me sir pang bob thaplong le, thang bak be ke sar lang thap lapen poster he hui pabon thaplong le. Lapen DCSI pen hukum and epin pen mai thai padopon thaplong le pu he hui pen penang an alam the ason padopon. Difu rong sopi ang bong kiliput lang roy hinido la roy ni lake dharam nana lapen difu aroy henlo lang roy hini ang bong pen difu rong sopi ang kang lang kanglum abatai nang dolo la sojok pherangke atum chelang si koson pensi rong sopi ang kang lang kanglum longma la swaputhak kachini jia phan kelang damchari dam ateng pen kat news channel sa hempi along birta nang pale. Dharam nala aroy arai ke do sitlabari ke ong dung atum langroy akung along si hem kachiki matum do halabang so hem kachiki matum methang along re ateng pai song kachingkai ke pen dharam nala aroy along methang along re kachipat he pon ji aphan aroy along anta keteng et ajok kai ke lang kili ver aroy lang kili athai kawe der ajok city fu aroy lang ke thepen lang kanglum abatai nang manlo management manase disaster management falar পৰা Karbi Anglong জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে আমাৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ এনচিপিক এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল যে যিখিনি জায়গাত পানীৰ অহাত অসুবিধা হৈ আছে পানী ব্লকেড হৈ আছে সেইখিনি ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিবলৈ আমাক নিৰ্দেশ দিছিল আৰু তেওঁ নিৰ্দেশৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ইতিমধ্যে ডিফুৰ ফ্লাড কন্ট্ৰোল ডিপাৰ্টমেন্ট ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্স ডিপাৰ্টমেন্ট ৰেভিনিউ আৰু ডিফু টাউন কমিটিয়ে মিলি এটা জইন্ট সাৰ্ভে কৰা হ'ল Bangso arai along aron repen kachirai tuma panja khongni phai cap urmi arni ahem tharle pon popusi DTC executive engineer Nipu Chandran data pen ningje pon Hampangin ko rapli asong atum pen ghonta thong kebra truck an Karbi Anglong kangkir kepa jakong ni phai truck si arni mate adun thu arni difurong sopi pen danglok Karbi Anglong angkang hitikulat anta inkir clean pusikat news channel apherang ke atum pen birta nang pali jakong ni phai po arni kang sama por Karbi Anglong District Administration hin pen difurong sopi along hitikulat kangkir dun de japan pachini ponlo setami kulat hem phu tum ka phere ponejo kulat doanta inkir dun lapsi thekpon long halapu bogojan hawar along ta Karbi Anglong angkang kangkir ke pha along pacheton dun si bogojan sub division angkang ta kangkir ing samjin pensi dobom lang bogojan hawar hithi kulat inkir clap school college lapen petrol pump ta inkir dun asian highway abang tebok terai motor cheleng jai CCI ke kaike ason inkir dun de lapen police escort pensi kerai pidun si motor cheleng bom West Karbi Anglong District hawar along ta Karbi Anglong kangkir ke phalong pacheton dun pen hithi kulat inkir dun lap ajok sampridang anpinlo school government office anta inkir dun lap lapen suluk sodak abirta awilan India angdang pi along Trokebra near Cape Angdeng wana mahotsav Catalan along pacheton dun city mahasa along ta di mahasa forest division atum pen patir PC Catalan dun abirta haflong apherang ke pen birta nang pale jakong ni phai truck arni district library auditorium haflong along ajay mega tengpen mai pedopon labang so mai long aluhiaman pengpen 43rd Assam Rifle pen Major Salendra Yadav Chetong dun. Do you agree with me?
नेचर से हम क्या क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हो, एयर लेते हो, वाटर लेते हो, ये सभी क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। Amparta Dimasao Chief Conservator of Forest M.M. Borua, Joint Director of Cultural Department Sanjoy Jedung DFO Retired T. Dowler, DFO Rajiv Borua Penching Lok Pinahan Kitigiding Atum Chitong Dun, Lapen Ongdung Lo Charlio Somar, Rat Atum Lapen, Ingnam Rai Komasai Kam along Acho Kamaratum Talabang So Mailong, Chitong Dun Rinti. Birta Bangkela Puan Sekang Tonik Lo, Langi Bom Thakat News Channel, Tumi Thakmi, Kurang 2.